Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras tay amin gagayem. Pagyamanan da kay amin, kan shoutout kada kay amin nga awan labas. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan, baknang kano. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Itatana kapag kalaysatan donat, kabukbukunan akon, baknang akon. Ha? Normal dayta, no agasawan ti dua tao. Conjugal property, kan conjugal love daytan donat. Ala, ay, naangaw ka, sweetheart. Nagalas ti awag mo kanya ka, donut. Nasamit ngamin ti donut, kan paborito, iso akasla ka, donut iti panagkita, sweetie donut. Lukas ta, kasla akasam iti donut. Nasamsam it malagi donut ngamki day. So sweet ka ngamin. Ayan. Kun may sa shortcut ti donato tinagan mo. Ha, unay ditan kaka. Nuts, kunamlat nga ruday. Naghirit ka pa'y laeng maditi nuts. Maday ka walnut kada peanut. Ay, unay daytan, donut sweetie pie. Kaya mo nga raw, ti awag dakeng ka nga atong rungrong. Ha, unay daytan kaka. Adamutin makatawon tinapalabas, manipod ingkalay sa ni Don Donato ni Prese. Wan nga rod ante. Imbag man ta kinayat nila kay Donato ni Prese kat kaslada kukwasit na. Saan mat? Kan anya tambo tayo nga ay. No iti pan nakiasawa na, kat agbalinon limpyo a babae. Armag kuma talaga ni Presi, tanapintas, ngam na-turn off puno napintas, ngam jay tig-tignay na, ti pakadismayaak, kanti panagsasauna. Kaapay nga rod adagdag katampay laang. Makita na kayo ani Don Donato ka delikado. Kaslag barkada kami man kani Presi, maayayo akla magisar-sarita kinuha na ante. Iso na lang ta, kasta una yan, ti kinaagraraman na. Unay daytan ka ka? Alam, uray agraraman, ta saan mo't anatangig, makaparayaw nga ron, ti kinaagraraman na, ante. Unay daytan ka ka? Adaya mo't agraraman na makaparayaw. Makapasurun Basta kasarita yun to, tap na amoy mo. Saan ang makapasuron, ti kinaagraraman na. Unay daytan. Wow! Naglapsat kamot na naman sabat ko, Priscilla. Praise kunamlatan, Dode. Nakiasawa ka lang ni Apo balik bayan doon na to. So katamutan, tinagan mo. Kat no prising, no prising, tinagan mo. Every time, under the moon, changes. Alat ko na. Changes. Changes ko na muta prising. My name is Priscilla. So call me Freeze for short. Ay, talaga nagbaliw kan, Pris. Sa balin ti puloy ti angin. Ay na, Dode. Don't judge the book for its cover itself. Anya? Ay, mali Don't judge a book by its cover. Kung naman its cover, may bagbagam. Nagbaliw ka na talaga. Definitely, properly, arrogantly badlay. Ay, punay daytan kaka. Anya, ti kahit asawan lagi tangay bagam.
Ti kayat na asawan, kat puno, wano, truly yours, battery yours. Yours? Bagay. Loko ka talaga. Ibang kaya, Prissy. Nakapimpintas ka. Imbaga man itayan. Mabalin ka nga awisan. Pangawisam ngay kanyak, dode. Awan nga min kaduak. So, kayat ka nga awisan iti pagsinyan. Apay, boyfriend ka, tapno awisan na kiti pagsinyan. Amum anasip nga ti pagsinyan. Iso aditang agdate dagiti lovers. Apay no, nagsinikan boyfriend at agaws. Magnapay mo't iti adu a proseso Kas kamay ti panagpasyar, panangitad iti regalo, panagawis nga agdate kan panaglibin. Anya? Uy, saan apasot ti panagaram data live-in? Isu nga ruday tatay pinale, final. Kasar ko ng maruda. Uray awan daytan, pinali nga ruday. Agdinan na iti agayan ayat. Kas kada kayaw, kanidon donataw. Nagdin na kayon, isa pinali daytan. Kawamat. Nagkasar kami nga rudan, di mabalin ng tagdun na. Saan kat alib-en nga bagbagam? Ang mabalin ka rin nga awisan? Kisong bat ko, kas babae ang nanakam kat saan ang mabalin. Tada nakam ko nga men, nalawag, duday. At nagbarkada tamatasigon. Si Kaman, nagsasawo ka, Prissy, kat kaslanda nakam mo. Ha? Unay daytan, duday? Nay, si Kamu gayam tada diti unag ti jeep balasang ko. Wow, nana. Nagluhin kayo, damakanay. Kano adamot kutsi ni Don Donato. Ay, koreksyon nana. Kutsiyo ko na mo ta. Tabak na nga ko. Kutsi ko tanday jay ata manaot to. Nalawang. Ngam apay ngay nga aglugan kamutan dito jeep. Ay, nana. Boring mati ka na nakalugan iti car. Oh, no. Na-scarecrow kayo ka din, ana? Anya ti scarecrow ngay bagbagam. Bambante. Agkakanat kamot prese. Kunaknuan niya tayo. Aglalaok mo talupasi kada bamban o agsao ka. Unay daytan kaka. Ay na, nagbayag mo tan amapuno daytoy jeep. Wen nga road, dudwata pa'y laakargana. Driver! Ay, oh my God, Maria Flor de Luna, de Corazon, de Kagbabate. Ha? Dayjay ka di imbagayo, tinagan nyo nana? Wan, dumanon mo, tiji sampulanggit, ti katidog na. Imbag, nunay sursura yu tinagan nyo, di grade 1 kayaw. Ay adag palangit, adag pa purgatorio at iturungan na. Kuno saan, ada maawan alitra. Ay na, kaasi kayo mo't idi, anana. Agraraman tumang amin nilanang mo ng panagan kada kayo tinakatatiduan niya. Agraraman kunam. Amom ngay bagaday ta, ngamdi mo ammo tabagay. Ayun ay daytan, kaka. Pasablugak man na ito. Ste, freeze. Kasla ka freezer ti kinapintas. Freezer? Nagalas mo tan? Apay, very big, ti bagek. Freeze nga min, tinagan mo ako nam. Kasla freezer, ngam no beauty ti bagi ken rupa. Ay, champion ka. Ito lang kami panagsasaom din. Something wrong. Di yung pa ni Miss Universe kan artista ti kinapintas. Ha? Unay daytan, dode, makapafat met iti puso daytay bagbagam. Fat? Wan, makapalumag iti puso. Iso nga raw na sana ka mauma amang buybuyakin ka, ta nakapimpintas ka. Pagan anok nga yung buyan tila nga nagiti na dumang artista. Ang musika ay sa anak ang mauma talaga. Sige. Si kamo, Dodi. Kaya munsamot nga itrit ka. Sige, itrit nak. Intag buya ti sine. Ay, yakayat iti kasipngatan. Amumutin kanyak. Very holy na emma. Na, ay, unay daytan kaka.
Mapantalangan iti dakkel kan sikat a restaurant. Nga men, saan akong asinsinan itatabak na nga kon. Baknang kano? Wan, baknang kalauna yan. Maibagay iti kinapintas kang kinaparabor mo. Ay, thank you. Talaga very generation at. Generous ko naman Saan a generation? Ay, wan. Ay na, makatikaw sa paminsan ti English anya. Ado, talaga ti maliplipata kaon. Gapu iti kapapanunot iti kinaba ng kaon. Ay, unay daytan ka. Klas talaga ti nangipanam kanya ka restaurant Awan ti agarim bangaw ta tao. Naulimag ti tao dito. Siyempre apay poor. Bak na nga kon. Adun ti ornong mo. Bay, amman day ta orno-ornong dita. Happy laeng tapno sa anak bumaket kan lumaad. Always beautiful Oo na. Ay, uwan kaya. I-treat mo mamat ni girlfriend ko. Wano, dua kami na i-treat mo. Sure. Siyak pa'y muti ko nam. Igam ko ti librita kas kada ATM card. Uray man ibusik ti kargana ka mabalain. Naggasat ka mo tan, Fris. Thank you so much including your stomach Nagsayat ka akakuy-kuyaw. Nakaragragsak ka. Dagiti awanan bain. Nakaragragsak na. Isumat lagayam nga kararwar na iti ababae. Radagayam may kaduwa iti biyag na. Ang rinisot ta ita, Priscilla. Ano ito? Romardan. Dinaknadlaw ang nakatakder dito ayan ti ruwangan ti restaurant. Gin narikgikda. Tila atak idapagtimkan. Apaman amay batong da kanyak. Nagitadan. Naimag nga oras yo, lovers. Ay, excuse me, sir. Saan kami lovers? Si Kamet Balangkantis. Apya, tinanggal mo ti imak, lalaki. Nagbidot kayo, sir. Aggayam kami lang ni Presi. That's the truth. And nothing but the truthfulness, sweetie donut. Sweetie tarupam, sweetie ka. Sweetie kanak. Agawid kan, tadi kan kasapulan. Agdiritso kan iti balay na ita alalaki. Ha? Allah, di kayo matagsawi ti kasta, sir. Jak, pagtatakkunan ni Presi ta adda kayo ng asawa na. Aggayam kami lang. Inaram ko kumanano pagtatakkunak. Apay nga ron, nga hindi mo kat kasta unay ti ragsakyo. Kasla di amot ti asawa yaw, sir. Dos ngi, kan man nakigayam. Man nangimon ka magayam, sweetie pie. Di mo pa'y mo pilpilin ti pag-imimunam. Awanan ti ado pa'y asao. Goodbye. Na? Apay da ito'y ataaw, pinanawan na tamutan. Delikado kan, friend. Mapugsatan ti kinabak ng mo. Nakabasol kan barok. Impasubo mo ni Presi. Kaasimat. Ngun nga ro, Dante. Man nangimon gayam ni Donato. Kasta talaga tilakay, tama insecure. Nang runa kat adamot langam. Nakabasol akon ka nakwada nga kasawa. Tilar aramidom ngamin. Awan magdakas nga naramid mi, Ante. Langan kami lang iti klas sa restaurant. Kan nagkinkin natawa kami ata, naragsak ni Presia kasarsarita. Amumutan ti tao. Ti mata ti tao, managatap. Kastamot ti puso ti tao, managatap. Agan nayas iti kinadakis ti puso ti tao, no saan ang masalwadan. Anya nga rudan ti aramidag, tapno saan nga isina ni Donato ti asawa na, Antay. Kain ka makisao nang dadaol kan iti estado, unay daytan ka. Donato, kinadwak to'y kaanakak nga umay makisarita kada kayo, nagbidot kayo iti atap. Pagkit kita am kanyak, mutalang, dua abukal lang iti matak tinakakita,
anak karagragsak na iti restaurant. Anda asawa ti may sa atao, mapanpay lang makidate-date. Saan mo't akasta, sir? Normal mo't iti amin atao, ti mangsa nga ili ti gayem na. Narigat mo't no iti balayo ti pangsa nga ilyan na kinidode, di ad-adan nga gatap kanu kasta. Nasaysaya at no dito'y balay tinangsa nga ilyan na, taadak pa'y anak asango. Dayta, ti bidot mo dode. Wan nga rodante, sir. Amuyo everybody, awan ti malicious mischief, iti pan nakisaritak, uno pan nakikuyo ko kinidode. Agbaling kayo mo't unay a suspect. Anya lang kita nasasawang presi. Amom, ti malicious mischief. Panang dadaal iti daya wano property. Kat ti suspect, iso day maata panagaramin iti krimen. Kay sumat, dadadaulo na mat, and you are the suspect. Lele. Apay ngay, asyak mutan ti baliktadam. Si Kati nakita ka nagbasol, sakit din ti ibagam a suspect. Tapno di kay ngamin matikaw, puro nga Ilocano laengen ati aramatem prisay. Sige, si kama do na to, di ka agat atap, no awam mo tidakas nga ramid ko. Iso nga roda sa anak apimanaw, edi pinapanaw na, nga uray luguban nak talaga sa anak apumanaw. Sarak ada ka sa tao, tapno lugubak ti babae. Pero santay nga roda ito, sir. Ta siya kinagbasol, saan ni Presi? Nasaya at intensyon na nangilibre kanya kiti restaurant, sir. What? Si Kati inlibre na? Agbarkada kami ngamin, sir. Kan iso tibak nang, sana siya. Kailan pa naging mayaman siya? Apay, nalipata mong ti conjugal property, do na taw. Agasawatan? Isong agasawa mo ten, ati alikamon ta. Anya? Awan, ti parikot don na taw. Aggayom laang dagiti dua. Ngam ti may bagakit kastoy. Sika, dodey. Putdemon ti panakigayom mo kin ni Prisay, tadan asawa na. Isu ti pakasulbaran ti parikot. Saan ko natalyawan ni Presi? Saan ko matana kasarita Apolos? Isnabak latang. Ay madimot abarok. Nasubra mo lang araw. Saan kayon nga ag-date? Nga men, makuna a-dating. Tikas diya pa nagsinar kitirwar, parke, wano restaurant. Isut kunayo, tapno awan makabasbasol. Sige, saan ako na makisarita kinidode? Uno mangan itirwar, nga iso ti kadwak, unay daytan? Makamu kayo, para kanyak. Uray agsarita kayo, basta nadalos ti konsensyayo, awan parikot. Oh, mulagayam. Solve ti parikaut. Ala, gawid tan barok tanay, ado pa tinasken nga ramidak, natakta kaon. Kababain pa'y kiidin nana. Agmerinda tayo pa'y ata kakaysuna ba na kaon? Isardeng mo man apagparparamag ti kinabak ng kupresi. Ay natila pa kabasbasula mat. Dondo na taw. Maawatan tayo latan ni Prese. Iso, jay agraraman anasaya at ken naparabor. Kan saan nala siguro mayibkas ti husto, panakayibkas dagiti bambanag. Mga nuti kayat asawon ti baknanga kaon nga bagbagana ket kakaisuna nga adda, pagsasangwan tayon ati adda mga nukas jay. Jaske, daytan tumit, tagaramat kay ti termino asabalit ti kay papanan na. Kunay daytan kaka. Adda ngagpayso iti termino nga aramatan tayo, ngam, sabali mat ti pagawatan di sabali ataw. Konsiderasyon latan papagayam. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan arapaulwan. Bak ng kanok. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.